hilang hamala kiway pagkaway ka program jong asen hilang hamala kaway pagkaway ka program para media karir ya. Teng kuna ay sa nagbiatlet te ngakot ya astan sekretari jongi ramba hepormi lengdo ba inai dengan khot yai sekretari jonggaan kultur komite yang kesengkina semua manai ya kespong highway nai samla jongi beri minista haro beri simbenta hakam sami kum delegate ikiu kadang tak betul haro beri yo ya kata minister ha kani kenti te ini ramba inong iba dan kita kemensin cinhan na benda kamiam jom kabri nyotem yosum te hari kapor ilahay siyub ha ngapukup yai kumbay yo yang karang nado bay jang beri presiden jom ya kaspor lokal MLA jongi ilang ibanin haro ibaheta harmade bat kene kalampung bat kene kikam jong kasen khatam ya kasengrat mutlong harba mayani isniukia ya kene kalampung kabalalong hakane ka sengrat mutlong te ngamba ka chimkia ka jongi ban yakin ya ba ya terang lang ya kan ikam jong kaseng hilang kalapho kalaphin hado kinesni kami ban a ilong kami sinabahsin ya kapanta jong pi ban perkup borong ya MLA jongi nakatagapay te makot siya deputy CM jongi di Rapalasi Rombai bain wan tihagan bat nga khot ya ikong mira naghar ba inai yang pulkup ya ne ka buron sa ini ramba jongi iba mahiro hamalai kawai kakam jong kasekilan imjo kentai khamtam hakane kalampung lamba jongi ka nei kalampung jongi ilano senyang kumbasila peka nakamta banten dari ka lampung jongi lamba kajing snuto jongi na ka office district council hamta bane terang lang ya kami ka program jongi kane kalampung lamba kajing sin lang jongi kane kalampung jongi kalau kau ibu peng kumba pilih jangan kapon aku saya ramba jongi iba nado iba rin hado iba he imju ino yani tengah kon yai ramba ribut parin beri MC nakani kathay sasnya ba
in pediam yang ini jemput ku orang jongi. Ngakot yai sekretari jong isang lok kami bagi input ku ya orang yang ini ramba jongi.